pe ona lo fa mutu ti vale tamai la mfana pe la wana lo fa mutu ti vale o Yehova ye mata uyanze pa ya tu ye o lo tu vai o tu fa malo lo awa tu te fe fauta o lo o tu tua o le a o mai ma le tau masu o le tau lava mai le atua e fio mai lava o ia fa ola yanze a o le alofa Yehova mai le vavau lava lea e o le fa vavau ye mata uyanze o lana mi o tonu foi e o le fa nau o lato fa nau o vala wina nei le nganga o le tatou tinā nei e le atu o le mele ia tatou tuina atu ai nei lona tino i lona nofo anga mau ia tatou tuina atu lona nganga i le atu ia mana tuore fitalai ngā Yesu i lunga santa lo tamai o te tuina atu lo wa nganga i o wa au talia ele atu le nganga o le tatou tinā nei o le mele ia tatou tuina atu ai lona tino i le ele ma le wha moe moe wha pei ona ia te ia le wha tusa wha le lalo langi o le a wha pea fui ona ia te ia le wha tusa wha le lalo wa whira ngalo le atua e ona le mana o malamu e wala awina le nganga o lo tatou tinane o le mele wa tatou tuina atu ai lona tino i le tunga mau o le ele ua tuu i le ele o le lefu ua tuu i le lefu o le efu ua tuu i le efu a lo mausali lava lo matou wha moe to e whatuina i le aso e whaovau i lato uma o e uoti a ke liso o le na te liua o tatou tino o leanga ina ia whaia e whatatau na tino mata ngofie e tusa male mana na te mawhaia ai ona whato i laloina o mea uma i ate. Na o wha longo i le leo mai le langi o whapea mai i ate au. Ia e tusi am ia e woti o i le eri. A mata i nei o na po o le lava. Ua whetalai mai ai le ngana. Ina o lato malo o loi a lato ngā ruenga ti ngā. O le atatou pese i le inga sumalevalu le pese tatou te pese ai. Tinā
le tualo fai le tamahoro mātou ori o Yesu Kiriso o io le tu ma le o le whātua ia te ia e uina oti ua maua le ola whao wau o le ola foi ma whātua ia te ia e le oti lava o ia e whao wau wa mātou te talo ma le loto whaamawa lalo ia te oelo mātou ta mai ia e whātuina mai i mātou mai le oti o le angasala i le olo le ami o tonu ia mātou malo lo ia te ia pe ama vai le o langa nei ma ia tau le leia i mātou i o uma e ato e tutu mai tangata uma i le aso ngata ana ia mātou maua e manuia ua fola ina mai e lo walu pele e to otasi ia te i lātou uma o e alo lofa ma mātatau ia te oi o whapea mai o mai o tōle whanau manuia alo ta mā whai mau o tōle mā lo o saunia talu le amatanga le ta malo fai wa mātou o le atu ia te oi i nei mea umalawa e ala ia Yesu Keriso lo mātou li i ma le whaola Amen o le nei o le file mu o le atua o le na toi whaatuina mai le oti o lo tātou li o Yesu o le leo māmo e sili i le toto le whea ngai whawa vau pa upenga ina ai o tau nei o tō whaia me lelei uma e tusa ma lona fina ngalo o ro ngalue i tonu ia te o tō ngaluenga e mātanga o fie lana sira whanga ono Yesu Keriso ia te ia pele vi inga e whaavavau lava Amen mo le te talo whaamana ia te o tō le manuia o le atua le tamaha ma le alofa tu nolo tātou ori o Yesu Keriso ma le mafutanga fatasi ma le anganga pa ia nei se ia o i le whaavavau lava Amen. Ako le ua. Ian malang. Ia i leo. Ni panga toi ma fonka mo i le pion toi. Funga mal pa io nei ai. Poria nganga pa ka kele lo ku mar ka ia mo kele o pa mai. Ka ulang yo ta ko nei.